Pin kendit ke Atletico Madrid ke Barcelona hak jinekai ke semifinal fast leg ke Copa del Rey. Hak batang hak kelas step la kreat ke Atletico Madrid saukol ya ke Barcelona. Kumta ke Atletico Madrid kladon ke jingkermen ban poi final ke Copa del Rey menta usnam kad ba ke Barcelona pat kladu jingkermen nama ke Champions ban penpai kela ya ke saukol hak second leg. Klaim ke jing don lang jong rapen hak klub Barcelona klamat ke jing syarem keput nekemit hakmat ke Atletico Madrid bat kepaderu ke jing lekai halaying jong ke Atletico Madrid. Hak batang hak kelas step ke Atletico Madrid klayo hadu saukol. Kumta kelas Champions Asia ya ke Barcelona pan penpai ke ding saukol. Watlah kandai ke jing lekai halaying hak second leg. Kumta kena kelapan kendit cicai ke bun balang hak baka Atletico Madrid kalapan penlim no ke Barcelona hadu dah saulan not gol. Hak ban nakaling juga Barcelona kamyo watang sikolro. Ke Atletico Madrid kayo ban tep gol ningkong hak menit ka bah nriu kata ling baka unkol jong Eric Garcia. Nang ta ke Atletico Madrid kayo bing sachikol hak menit ke balai pulai Lingbau Lukman ya kepala asis dau Julian Alvarez. Bat hasyaban kudno atara kelas step haka menit pesapsan plus R. Ke Atletico Madrid klayo bing sachikol Lingbau Julian Alvarez ya kepala asis dau Lukman. Bat kane kaderu ka kol keban ningkong jong Julian Alvarez mta usnem arajar ponriu. Haka bawla yo bat tep kol ningkong nekemit nakamta ke Atletico Madrid perkataru kadai ke semifinal Persia ke Barcelona. Kumta hadu dah saulan not gol penlim ke Atletico Madrid ya ke Barcelona nekemit ke jilekah ke semifinal ke fast leg ke Copa del Rey. Kumta ke rai ke bakut kandeh ke second leg ke sautrik unai match arah jar pun riu kepada ke jilekah halaying jong ke Barcelona lah tokan lan ban penpai kela ya ke ni saukol jong ke Atletico Madrid. Kumta haka second leg lada ka Barcelona ka deban job ya ka Atletico Madrid ka deban penpai kalah du sankol. Hendrai yo le sekan long ka bae ban penpai hadu sankol ya ka Atletico Madrid. Kumta ka jingkermen ban poi final ka Copa del Rey hapdeng jong ni art legitim menta kladai lupa ya ka Atletico Madrid bat ngin sepej haka second leg sakat nokol ke Barcelona kalapan penpai lani sakanokol ke Atletico Madrid kalapan kerwit biang ya ke Barcelona kublai sibun.